ji bernameyeke taybet slav û rêz li we bin temaşavanên hêja. Di vê bernameya xwe de em ê rewşa xelkên xwe yên koçber yên ji Efrîna dagirkirî nas bikin ku ev serê çend car bûne û dikevin ser rêka koçberiyê û bêguman di ser rêka koçberî û derbideriyê de rastî gelek zehmetiyan tên wan gelek serpêhatî û trajediyên diltezîn û biêş jiyane em ê wan serpêhatiyên wan yên ser rêka koçberiyê nas bikin niha û di nava şert û merjên jiyanî yên çawa da dijîn û daxazên wan çi ne û çi tawan û sûc bi serê wan de hatine em ê wan yek bi yek belge bikin dokumênt bikin û ji we re ragihînin temaşavanên hêja ka werin em li gel hevdû rewşa xelkên xwe yên koçber nas bikin. Belê temaşavanên hêja careke din em li nava xelkên xwe yên koçberin. Xelkên me yên ku ji ber zilm û zora dagirkerên Kurdistanê neçarman ku ji malên xwe derbider bibin û bikevin ser rêkeke koçberiyê ya dûr û dirêj. Bêguman rêka koçberiyê gelek trajedî û serpêhatiyên diltezîn û biêş li gel xwe dîne. Em ê jî wan serpêhatiyên diltezî nas bikin. Ka xelkê me dema ku koçber bûn li ser rêkê rastî zehmetiyên bi çi şêweyî hatin û niha di nava şert û merjên jiyanî yên çawa da dijîn û daxazên wan çi ne? Em ê van pirsên girîng û jiyanî li gel xelkên xwe yên koçber nîqaş bikin û em ê daxazên wan bi şêweyekî rasta rast ji we re bînin ser ekranê. Belê niha jî yek ji dayîkên me yên koçber li gel me ye ya dê gelekî spas bû vê derfetê ez bawer dikim hûn cara herî dawiyê ji Tabqayê hatine. Erê em ê dawiyê ji Tabqa hatin. û tu bixwe ji Efrînê tu ji ku dera Efrînê? Racû nehiyê Racû me. Sûrkê. Aha baş e. Îjar demê ku hûn dema ku hûn ji Tabqayê hatin hûn li ser rêkê rastî çi zehmetiyan hatin we çi dît we çi nedît henekî tu behsa wan kêliyan bikî. Me gîdî fîşak û bin boranê da yani ne ji cîrana ve mokînêm tune bi pêderkevin bi dorî zorê em derkevin. Fîşak wekî baranê ser me ve diçûn date ji baranê petir fîşak bî. Kê davêtin we fîşak? Wana çeta davêtin me. Yani em pir qeçkî çûçik gî ser me ve gî bûn şil bîn gî rezîl bûn kol pîrê de me em giştî we bîn. Em wana derketin. Heta em giştin vi derê em rezîlqî ku me dî ne hene dawe. Çawa hûn hatin we çi zehmetî li ser Me rêkê pir zehmetî dî heta yani me pir tu teezîb li we kirin tiştek li we? No hewa nakirin bes ne yani berî me gînin heva li gû derkevin. Aha baş e. Yani bin fîşak o da em derketin. Hûn dibin fîşagan da Fîşak o derket. da herî te çi dixwazî ew kirin. Baran bû serma bû careke din hûn wisa koçber bûn. Ev çend car bûne tu koçber dibî? Çar carî. Çar carî em koçber dibin. Koçberî çawa ye çi paratîne? Pir çetin. Pir çetin pir zora qeçkî me hûr bin dike çolê çû derbasê û çû derxînê û tu gîv defkirê. Nexweşî dikevin qeçik dirêkê da? Ê min kulfet naxweş e. Derbasî pir vê min ezab dî heta min gon derê. Çi ye nexweşiya wî? Hûn çawa derman dikin? Tu kesbara dibe alî karkûn der? Em xwe dikirin. Tu derman dikirî? Çend hezaran mesela tu her mehê da dikirî? Teqrîben 150,000 bes hebê esab dikirin. Her mehê 150,000? Erê. Tu koçberî bixwayin tu karî nakî tu karî dikîl ver. Yine hûn çawa debar dikin? İşte Xudaya destê avala sax bin yani me re dibin alîkarê perê meûnê dere didin me. Çend hezaran didin we her mehê? Teqrîben 2 milyon didin. Rewşa we niha çawa ye? Pêdiviyên we bi çi hene? Çi ihtiyacê we bi çi tiştên sereke hene?
تشتي سركا يعني تشبر جارك ملاتا وقت خورن دار يعني كنجي قتكو باتون دار هاو جارك يبر هو بيستي ما بهايا و هكا شو رقدم بكم بس أوتخ بلا الهوارن هم كي أوتخ هن مولد خو داخازن واتشنا داخازن بيسا من وشوا وگرن عفرینه هم بناوي وهي هافولا دو فاجرن ايه هافولا وشاب. وأمم متحدة أكيد ببلا مرة أوليكور بني دي باسا وحال شوت بارچة أوتخ يعني ونجي مازن مرة عيبة تانكا ونجي مازن ونجي ناچو چكن الهافوارن يعني هاد شوت الهافوارن حال شوت بارچة بياكبن باسا أوتخ بلا من الهافوارن وسلوف قارم مش فضح حتى جي مظلوم عبدي ليه باش. سلوف اني مني قارم جيرا انا وهاولد ما قشتيو قصديا جايا باجايا جايا باجايا كيد بيبل اسويش سلوف ما شجور انا وگرن عفرینه همون برجع بهبدورا عفرينا ليه لگل شروان خوا لا. لگل پاریزوان لا. خوا بهبدورا وگرن و بگمان او والله دار چتاجی در خستني کون دار خستني معفريني دار كاتني نواقب شاوت بي بس ايش شهبه هنا بشاوت بي ان شاء الله ويطبخوا حتى بداري هين دوبل شاوت بي چما والله. قالك بشوات والله العظيم بركو شو عفرینه يعني؟ دور دکاتن ايه عفريني ما كوش بارنا دي بي ام دار كاتم ما قام قدرت ما نزل الحمد لله موتنا الشعب هافولا تشتكش ما كيم ناكل وحتى غويرو ديسش ما كيم ناكلنا بس مولي مرا اساسا هون دخازن وگرن عفرینه ناوا دارن خواه زيتون فاقرن ليه تتخازن بچه ناف دار خواه زيتون ليه؟ دار تای زيتون هبون ليه عفرینه انا ليه انت چقاس بیریا وان دارن خواه زيتون بس مبيري كريم ناس ولا ناديه نه سال بونه تا دار خواه زيتون نعم، ندید نادي. دار زيتون جيش با عفرینه جدایا وبكافي ديكي من مترب مديكي خنادي وقت مريم سر واسال تقريبا 4 سال مريم متربي جنده دي سو ناديه رحمه خدا لی و ايه براسل واكيش ان شاء الله باشه ان شاء الله ام تذهب دورا وگرن عفرینه ان تو شاء جی الله گلک بهذا با قشتي لگل والله شروان يا هافولا ده اگر ويا هافولا بمره نور امشي ها كان شبكه ها هون دخازن لگل شروان شروان دخوا خواه وگرن. لگل ریوبریا خواه وگرن آره. عفرینه ليه ام تخوزن وانا فاقا ام وگرن شاء سدی صد ام وگرن بگمان شاء مادام کو او وین او اراده او هیز هيا سدی صد ام ان شاء وگرن الله يرودين ما كنا الحمد لله ان شاء الله جي امي بسات كفتي فاقا با- لا سات كفتي بامكان شبكه باوریا تجی گلک خودت کو شاربانو جاي بولد ما قشتي هيا بريفا بريو خسر هيا بحر شوت فارچو هيا واهم شيء عفرين يعني عفرین بيجي بوتا برخدنا روجا وای عفرینه. کرسانه گلک سپاس جیجی هوجا سپاس بله تماشاوانین هجا ام بهتر سرپیهاتین کوچبری و پنابری ناس بکن بکا چه تراژدیان او کوچبری و ریکا کوچبریه که زحمت لگل خواتینه تماشاوانین هجا نها لگل ما دایکه که میا دن او جی لگل میا او جی جمرا بحثا سرپیهاتی خویا کوچبریه بکه دم باش گلکی سپاس بو و درفته باش ورجي اهلا وسهلا قناتي ورجي زور سپاس تو جار هری داویش کو داره هاتی جرقا یا جتبقای و اف چند جار بونه اون کوچ بردبن جاري داوي ام جتبقى هاتن هف جاري سي ام كوش بردبن دست به که 2018 هون جعفرین هاتن شهبای بشرا 2024 شهبای دون هاتن کو داره ایجا طبقای ام هاتنا طبقاي وجتبقى جي زاتر با ام هاتنا بر قامشلي باشه ول سر ریک چه زحمت دیتن مسار ريكي حارتش دي زاتر با دسبيكا شهر عفرين دا تدي شهر بينجو 8 روز حشرة برخدا ام المال خابون اما مال ما تدي ناحية شيرا وابو داوي بو يعني قصف بو حرتش تهبو وقال لك ملات برخاد دا بس لدجمان بحرتش دي هاتا ملات ام داوي ام دركاتن ام هاتا للشهبة مرونشتن حف سلام للشهبابون وجيانا خوا ما درباز دكر ما برخاد دا ما حرتم دقامي بقرنا عفريني و بهیویا یعنی که هون روژه که جو جا بهيبيا ما متشن انا محصله للشهبابون ما دقامي بفتنا عفرينا خوا ما دسش حرتشتي ما برندا
ام باخ خوفه گریداینه چاند خوفه گریداینه بشرا شهبای روش لوی داره چها بوش بلوی داره جی گلک شر هبو گلک حصار هبو حصار دالی نبلی دو زهرا زیت تر سرمه هبو برکی عمل آلی شش گوندی درو نشتبون برشقاس و گوندی مزن و باشمره و شش گونده نجی دست هوالا دبون عملوی آلی رو نشتبون روزانه نبله و زهرا رکسر ما قد کرن دالی درجه ام دچون قصف هبو ام پرملت زحمت دی یعنی هر تشتیده یعنی جیانا خا یعنی ما هات نفیدنی جیانا که مدی هر تش مدی ما کشتندی ما تنابوندی ما يعني براغا خوكشت سارقي خوكشت يعني قام فيجياني قبول ناكن ام تم كوش بر ببن او مثلا بكون ناكها من دست شطيان دست شتا خوكشتن يعني ريكي دمدين سلاحي خو در خصن خوكشتن ابدا ما كون شهبه دماغم شهبه دركتني بشد روجا شهباجي زاتربا كنا چنبره ملت پر الخو حير يعني هناك شنو آلي غرب غرب دهاتن شنو آلي شرق وام كتنا حصاره يعني ملت يعني بيت حسيه خون بو يعني راست بو يعني ملت يعني جارد ديكت كوشبريه ام دركاتن ام دروا دريكي دابون ام دراتلي دابون سرما قچك پر قچك مرن سرما قچك مرن خارن تنابو گیشنا آلی ما گوتن هجوم دکن پراغس ماکینه خواهیشتون رافین گوتن بس اما هم خلاص کن یعنی پر نگرکی من زیر نگرکی من ماکینه نگرکی تن جیانی ما بس ام خاد ناف دست و ناخن بشرا والات نجمه والا گو نا گو ما ترسن گو امنها مره کریه اما و دربازی طبقه ركك اولا ذكر بشرا هات نطبقه اجرلوه داره روشوات شاب ام بشرا هات نطبقه ام دروجه ديزام المخيم بون حتى ملات بجيكرن ملات جي دربازي بشرا مدرسه كرن زاتر باي مخيم مخيم جي نتحال بون اما تاني سر حريبو روشة والورج زحمت بو زحمت بو يعني الشهم هذا بركي هنكي مخانية سر هفته بس طبقة دكوك يعني ملاتي الطبقة دي بركي ما تقول ام فرقي ناكني بين عربة وكردا بس هاو نور جيبون يعني حف صالة حي صالة مثلا مرزقار كربور اما ماك كرد ام تجاري فرقي ناكني بس هاو نور جيبون اشكر ماجا حزنات كرن يعني ما رابيد حسي بشرا من امكتنا مكتبه روجانا كافر دافيتنا ما هبالا ردقو هبالا دقو قتشكن او مثلا خلايا هنا تشنابه هناك شانين وانجي هبون شانين داعش هب بردواميد خاصة تبلها بيتشيكن تبلها بيتشيكن اما ديزا قال لك يوري ما صالك جبار خاضا صالك هون للطبقة صالك يعمل طبقة مان بشراجي ونشوا دركتن ايجار يعني تشبو سدم كونش طبقة دركبن ونشوا طبقة هاتن جيشتن قامشلو هون هناكي بحثا ان 1 كيليان جيبكن الروجا قلت انت دي بركي او كتشيبه المسكنه ودير حافره انه هفال بكشن وتسليم قصف هيا اشتباك هيا بشرا اختي هفالي ما دارت كفن هو الهفالي ما دخن وبشرا المنصوره الرابون الهفال الرابون المقري هفال الرابون واما الجينها المال خابون وملات قوام يعني خلايا الرابون إنها نافع هفالا دا قلبين هفالا جارة كم كاتنا راتلي قد بفتلن قد تشتنايا أم فتلين شانين داعش يعني بخار رابون قلبين بخار رابون عشايري وان رابون جارة ديام كاتنا راتلي بش هفال قد دار كابن هفالا قد طبقة دما بينن قد دار كابن أم كاتنا راتلي وهم دار كاتن إيجار بشرا بشرا ام دار كاتن ذات بدي زعما حارتش دي باران بو وتشوف زحمة السرية ديتن كاسي جوارا تشتاقوتن وان كومنت شاتا وكش وانا السرية ديتن نا اما ما نادي بس ايه داوي دو مرة دهاتن دين بركي في شاك جي افيت بون بركي شورجي كربون ما اخوانات شهادات تشتاق شي بون شهادات يعني ناف خالكي دا يعني كان او كاتش خالكي شهيد خصن وان كومنت شاتا حارتش تهبو بركي في شاك جافيتنا ملات شهيجي كات ملات من هما براغا مادي عربي خو دولاب هاو ببون ورقيد هاجوتن بس قلت انا مخو خلاص كي براغا موتوري خو تشكربون بس انا مخو خلاص كن ام فردا نامينن وإذا ترى باران بو مجبو سرعات بو بترس بو برشيبون بو ام سيزارو كما هبون خداهم بهيله بود صاغ بي حرسك جي إذا ترى بتشوكبون يعني وانشي خو ناكر انا يقيس كيمنا تشوتش عمري خد صالن بدنجي في شكا يعني اخت روجا مكتب قدر كابن يعني هوجي الترسيل
نا 7 ساله 8 ساله ام کوچبری دهن مقدش جهانین یعنی ام دخوازم بگن مال خو ام دخوازم بزمانی خو دنکن یعنی ما ته زرار کسی نکریه یعنی هاوتم داخازن و چنن ها اون خازن چه پیک وره اون خازن دخوازم ام بگن عفرین خو ام بگن مال خو سر رزقی خو ام يعني بعدين وزاروكا نازاروكي ما مكتبات جيان دكت نهم يعني حياتي واجي شاوتي وإيماجي شاوتي نهم مش مكتبة ام درنا مكتبة ام خازن بگن مال خو زمانی خو چاند خو آخ خو عفرین ما اکور دايه خازن وگر عفرین و گلک بیری عفرین کریه بگم گلک خازن بگن عفرین خو باشه گلک سپاس دایکه که دنج جلمه هیا ام بخازن نرنی ویج ور بگن اگر زحمت نبید تو مایک بگیری زارو که جیل جلتایا کاونها هنه کی شما را بحث بکلبه داره روشا ويا جياني تشاوايا والله روش جياني زور زحمته يعني شاتنا تشتنا مثلا امي نوكي مال ده مثلا تمالي خوبي في دار مدرسة بستون امكانيات كامل مثلا ماديا ضعيفا تش جارك اوف جارك مثلا موجود جارك زاروك شو جاركن چند زاروك تهانن روشا خداوان اشترى به 4 زاروك معنا بشير حفظانا مثلا تش لازم مرة ودخوازي من شیر زارو کانته مثلا شیر بن شیر زارو گوتن اره درمان به تشت به دم عوله موتنی اره آنین شیر مرا آنین حفظه آنین بس نو فتره که آنین هابو بس ها ساکنیه نه ایدی یعنی تو آلیکاری تشت چهارنای هر هفته نقله که یا هناك بونن مثلا یا هناك نین یعنی هوا مدنیج مارتینن نه نو کاس مارتین هوا مدنیج تشتاج مارتینن انه فتره عوله موتنی اول حاج دهرو بريان دوتن خارج دونين وتشق دونين حافظة دون شير دونين يعني تشجارة كما بقول لازم مرو دونين بس نكون مثلا كيم بيان هاوجي مثلا نكون تم مرو بينن نها زحمت بو يروش زحمت بياري يعني ملاجي براري دخوزي ما جنب بقرنا عفريني مثلا مالي خو بقرك تشاوا هم دخاز بقرك سر بلندي ام بقرك تشاوا به بيوسا ون تشاوا ام بقرنا مالي خو سر بلندي كد شيء دي مال عرضنا كذا ام بالاولى هفول خدارن ام ورقيت خزارن يعني بقر ما عفريني بن قالك سباس بيقمان افياجي خلك ما عفريني حمود خازن کو تف به هفدورا جارا کدن وگرن عفرینه جارا کدن وگرن ناوا دارن خواهین زیتون انجبر کو راستی جی یعنی جبو عفرینه يعني دارن وان یه زیتون تشتكي جدا بودها سو الناس ولا مرابيني بس دوغر كرا مثلا ابنا حربي انه وطن دكن ابا حربي مدني رج دكن بذنبي طفلي ايش زورك دسي ماك شو ماك سورك تشيا سوجي زاروك نينا كو كوتش برب تي كيري داستي قشكي تشك نحرمه هفنا فود داعش ولا ناون معناه عرض خو وشرف خوت كانوا حربيتك نورقه تحربيتك تجي عسكري ردكي شي مدني بيه ما هرا نختد ما عسكري داري ورقي خل حربيتك يا ابو عرض خو خالك ودكنان وتداري مود كافني مولوق ماريا شارجتكي هي ذنب طفلي ابو عمري خون دمها هنا شو ذنبي بيها هبو دنيا زونا هي فيني شي حياتي خوديه هبونا حربيه بنا داعش بنا انسانتي بنا اسلاماتيه دبن الله اكبر قربان النبي الله اكبر بالنبي الله اكبر انسان شارجتكن هبونا انسانتنا اخلاقيه تشتمي هبا عم تخزن باجر مال خو وكذا شيء دي مال عرض دار خون زيتوني صراحه خال جل شربان خال جل زاروكين خال كذا شيء دي مجل عرضنا كذا بن اول خدها مهر دبن الله خير رنگین ده هم تخازن آره تشتمي هبا وساعته خوش بله جلکی سپاس هر بیشین زور سپاس کمش بگم بله نهاجی کوچبره که ما یادن یا جعفرین لگلمه می سرپیهاتین وان جی ناس بکنو او چه داخازتین چه داخازین وان هنه امی وان جی جوارا یک بیک وگوهیزن تماشاوان نیجا دم باش گلکی سپاس و بخیر هاتن سلامتی به درباسی بش بوه تجاره هری داویه تجکو داره هاتی و داره خام خواست کچ که عفرینه ما نوه مخوانه ما
سر چاوان ریزدار خانم تشکی جان گوندی عفرینه عجب گندی راجوما بخو وقتم جعفرین در کتن یعنی ما جارا حرب ندی بی جارا که دا ترکی سرمده هات و با روکی دا هم در کتن هم لماله خواهتن عفرین هم 58 رو 40 رو یورا مان بش رو هم در کتن هاتن شهباین يعني وضعي ما شابو پر وضعك چاتن بي يعني طيبت من شخصي پر چاتن بي ومولبته من مقابل ندكر ناف خدا سبي جام زاروك كي هابي مولبته مو مقابل ندكرن زاروك كتجي هي بخو مال خو خارا كريا وك 4 ساله شهباي دا يعني مولبته من مقابل ندكرن وبتانه ما بيم وجملي هاولوجي يعني ساعتون خوش مرو پر حاره کرد خودیل تا در کتن یعنی آلی کاری پیشکش خودی زارو که میجی در کتن پشتی ویجی من مالک خودی چکر و مالبته من دیسا ناراضی بین بس من چکر پش راجی سرم زحمتی پر بی و یعنی اتارو وضعی مادی اکتر شی زحمتی مدکر و پش دیسا جی من بر خدا پش راجی ام شهبای در کتن یعنی دروکی دا سرمد چاته هاتن و ملت گشتی در کت اما هاتن کتن چنبر کی یعنی نه راستی بین و ظلامه ما دگرتن دکشتن و جنه ما دگرتن تعجزی خلوان دکرن بخو ما پی ناراضی بی بسر ما دکرن پش را ریکنه تحالف و ریکنه هاوالا و ریل ما وکرنم در باز یاجه جزیره کرن هاتن طبقه هاتن طبقه تو چند سال سال هاتم راقای دست بکی هات راقای دست هاتم راقای از وقت 3 ماه در مدرسه وردم وضعی من مدرسه دو پر چاتم بی یعنی ظلامه من نخواشه و نه کارکی و نه تشتکی و هاوال المساد کر مه $100 دادم او میلیونکی ما خو پیدا برد خب اداره دکر آره بشرا مگوتم وضعی من پر چاتنه منگوز لو ظلامه من نخواشه ملا در باز کار که خوبه اما لورا ظلامه در باز جیه که حوالا و کار که خود ورا داگرد او کار کرد پیش راجی استدی چاته سرمده هاتن و دی ساجی عمل طبقه در خستن اما از ظلامه خونه که شفته قاطیانم باشه ایجارده ما گهونجور هاتن به درجه طبقه والسر که چه زحمتی دیتن و چه دید لما خود زحمتی پردی از لطبقه هاتم راقای از وقت درو جان یعنی دره دامم ملت گشتی در کاتبی ایمن تم ظلام دگو در مکه و تشتکنی نه و درو جامم روجی سیه در کاتم دستی چاتا دامم ها کتی ناب دسته چاتا آره چه گوتن تا چاتا تشتکی مرا نگوتم و بس ساره که هم گرتن ایم از دستی ظلامی که عسکر دابیم یعنی و حواله کی ایم در خسته با پشتماتن ساره که جی و چاتا هم گرتن تو گرتن ساره آره و تشتی محمی برن نفوسی من دفتر عالیه من تشتی معلم من گی برن هموش تا گرتن چاتا حتی نفوسی تا دفتر عالیه تا تلفون تا جشت گرتن تشتی مگشتی برن پره تا تشتکی جاو جشت تشتی محمی برن تعذیب جلوه کردن یعنی ایشکن قارش ما نکردم بس شورکم به ملت را دکن شباب دخینن یعنی وقت از هاتم گرتن نست تنه هاتم گرتن ام 3-4 ملبتی هاتم گرتن و فیشک جی آویتن ما فیشک جی آویتن ما آره یعنی چند روزان لگل چته اون ام روزه که تنه من سبی ام گرتن و ایوار جی و ام داخل امانین و گنده حسه که ام بردان روزه که این گل چته سبی ام گرتن و برن حبسه یا نه ساره که ما رو دن کردن و پره و تشتی وجه همو جوا گرتن يعني بخو عم خبر جي تشتي جوار قوتن سخيف تشتي انت حقارج شبابنا محمد خستن والوان خستن شما وساكرن بخو يعني نا انسانتي جموان تنايا سبي وسر ما كرد بون لورا سبي ام كرد نياك وجي يعني نغزن ام كرد جي كي خدو جبقرن باش يعني نغزن ساك حمي دولتي دني سر ما كرد رابينا هرو هم كرمانج يعني خده مدا كرد يعني وهم حتى داويجي كرد بيمرن حتى هم بمرنجي ام كرد بمرن حربي يجان حال و داره روشا و چاوايا روشه مال ورا هنكي زحمته
دكي جان آلي دا دا زحمة يعني PDV و بتشهي بحث اما بكن دزارو که جمعنا حرد نخواشن در باسی به سلامتی دی و از هر جار به اداره ورا را دبی مثلا زارو که من نخواشه مرا چه نخوشی آن هنن؟ اما لاوک قلاقه و ازن الوسطى چی از نظام حرتم آفته دارته و قیس که میجی التهاب اذن الوسطى راسته بخوا از منطقه ورا ناس ناکم سبی از ناس کم از بخوا هارم از منطقه نزانم هر دو زارو که تجی نخوش و آره. تدخازی که اوجی این زارو که توارن درمان کرد آره و بخوا ظلامه میجی نب مرایا بخود راقای داماییم یعنی بخوا سپاسی میجی اولا کانن مرا آلی کارک بکن بس ظلامه موینن استش تکی نخوازم بخوا ظلامه هر جینه تبینن آره دیالته بخود راقای دابی اونا کشش کوبانیم آنها جی چویا کوبانه آره باوری ما بحوالا هیا و ریک فکم بس اوجی ظلامه بخیر موینن بخیر بگیجه يعني جمعوا إن شاء الله هون جارة كدن تبع دورا بيجين إن شاء الله هون وسع بيجين باشا چه داخازين وهنن داخازه ما نکو ام د مدرسه دا يعني ملهن تشتادم پر زحمت دکشنن مثلا ام گی هر اوده که 4 عائلات دای 3 عائلات دای 2 عائلات دای يعني قصير عفوك هناك جين حمام جارك وانا هناك جيش شتن جارك وانا سبي اوف مكيما هر ضرورو که ام به اوفنا موضوع مكيم ددن يعني نوكا مزارو که من نخوشم 25 لتر 5 روی شاشه ددن من ام چقش نوكي يعني غرفه مدرسه هم پری مازنه و ام شرک جدکن چه بيجي يعني جبو وگر على جبو عفرين عفرینه. داخازين واتشنا بيويست اون تام چاوا وگرن يعني وگره که چاوا پیک وره جبو که هون جاره کدن بچن ناوا زيتونين خواه ناوا مالين خواه سر عرضا خواه بخود العفرين دخازم مجبو فقره عفرین از دخازم وگر کی سرکفتی وگرن به نف شهروانه خدا در کبن ناغازن هرم بندستی قبول بکن سرخوا يعني هيرو ام كرمانجن ام دغزن بكرمانج خورو وگرن دخازن يعني ام بچان داخل دغزن بزمان خواه آره يعني هيرو هر دولت که عرب و ترکا و زمانی ما هندا کرینه ام ناغزن زمانی ما هندا ببه هون دخازن هر دم كردي حتم هبه خوشن زمان زمانی ما هبه و هبه بيكمان حتى و كرد جيم ببن لسر آخا خو و أما إن شاء الله تف بهبدورا بتشم بو عفرينه سر چياي عفرينه ناوا دارن خاين زيتونان او باوريا ما قالك خورتك و أما بسر كفتي وگرن ان شاء الله يعني بخوا از زاروک بیم ده بیریم از دچه مدرسه عرب و المد دان دگو نمشت زمان کردی باخفه شما كنت بكردي يعني آره. كنت دنگ دكي دا نه خبي دهشتن لتادان دگو لازم تو عربی دنکه او مجی زمان عربی نزانه پیش هر راجع بكردي دا خبي آره ما هر کردی داخفی وان لمد دا و مجی دفج مدرسه بردا حتى كو ام ساغ بن ام حرتم لسر زمان خو لسر كوكا خو لسر چاندا خو يعني از باورم اذا لو حتى ما بفتن عفرینه لازم زمان کردی زارو که ما رو وکن وي بله بله لانه زارو که ما عربی نزانن و اما هم زمان کردی دغازن سبی مدرسه یرو زارو که ما حمی بخونده یا به وظیفه یا يعني حرام عمري وان داره نه سبا اما عظم ببنوه چه کارید مثل و کبه يعني هم دغازن بعالم پرورده بزمان زمان کردی کردی بله گلکی سپاس صافي. گلکی سپاس امی حتی داویه لسر خاکا خواه بزمان خواه و به چند خواه بیشی صافي گلک بله تماشاوان هیجان هاجی ام لجهه کی دنیا خلق مین کوچبرن امی جار کدن دیسا سربیهاتی وان یک کوچبری ناس بکن کاول سر کا کوچبری راستی زحمتی چاو هاتن و چه داخازن وان هنه بله لگل ما کسی کی دن جهه گلکی سپاس کی مجبور به درفت مامو
امشي وش بخراتنا كو داره هاتن جاره هری داویه امشي بخراتنا وهذاكن ام وقت جبالي عفرينه جدبستان الشهيد مصطفى كلنا طبعا منطقه هلاليه تا خاهلیلیه طاقه هلاليه قريداي كومينا شافقر ام كجبالي عفريننا ام فيدا ويدا ام جراقه بنشتبون جراقه إيرشاد ام دربازي قامشلو آها باشه دما که هون لسر ریک هاتن هون راستی زحمتی انشاو هاتن و چه لسر ریک دید تو هنکی بحثا وان سر پیهاتی سر ریکا کوچبریه جی بکی يعني براستيجي دمي إلى شوتي يعني إلى جيب دروجة دابو دمي تبقى ودير حافلة شو يعني طبلا جيشت راقي جي أما وقت راقي ده أمان عم دبستان ده ما جي هذاك جي راقي عربي ما تنبي يعني وقت أم دو بينج عائلات تيدا موبين ده بينج مالبات هون دو بينج راقي. مالبات أم تيدا موبين دو يسبي المهم يعني ام در کتن کس نمایی و کس ما در ناخه اما وک عربه ما قرتن ام در کتن اما ریواجی يعني بري حسك ب 6 كيلومتر ريش بيشي ما ود قرتن که گرت بو ریل پیشاوه طبعا دولات بين وشاتا بين شاتا بين. سار بين يريش حاجز كرن ها ده وجي اندوميت حاجز شهيد بين دو اندام لو داره شهید شهید سنین بو. آسایشه وام فتلي شو ده 3 كيلومتر في شاكوبيتا قوم بفتلن ام شو ده فتلي ها بيشتي شهر سكني هاو دوكات سر حاجز قافله ما تشكر وما خلي خست باقول يعني فكرتنا كيف بفتلن راقي جور يعني زحمتي راقي جي خطر ترى جي لو خطر داره جي دي تبو. کشتنه دست كشتنا ابو اما جي قدمان بيشتي ساعتك يعني امان ما قافله وكس شيل ماكينه كومبي ما خلي خست ام بنوف كاتن تفتيش ابي دار ابو يعني هنك دقرتنا هنك دار دبو ودويه دجي ام دربازي قامش ليبون يعني چل سیاره هون هاتن تا گوت لسر ریک تو تام بحث بکی والسر ریک چه دید یعنی يعني ايش كشتن جابو طالون كن جابو آها شال جابو کشتن هبو ابخا کشتن دید عشيره جيروبون حتى قندة عشيره راد من صار ريكو دسكني ملاد الشالوندر يعني بر عربيه خلقي جي دسكرتن عربی خلکش دست آنا گرتن تشتی عربيه وان خلقي تشتي دوا برن هره وان مثلا آره. يعني هذا يكجي دجي يعني من عدد دولته يعني عشيره جيروبون صار هاتن قرتن يعني هم جيشتن قندكي في شيء ما هاتن سكني هنك عشرين على خراب عشيره ما قلنا ده الشوفير ما قو بوجو الشوفير جي راقايبي يعني ما قرت بي بكريه ما قرت بو ها شوفير بخا خلقي راقا خلقي راقبو ما قو ماسكن هار يعني قو مدفونو وجرا دوي اري وجدويه دجي يعني ام ما خو خلص كرم دو يعني نزيكو بينجو تشور كسب ما روبي ما خو ام بفيو لكاتن بلكي ون هات الفرقة مشلو تفتيجي سولونا كرن ده هافولدي خستن يعني وقت تشابه قو فلان دويدا زاروكي و داگرین جنوی داگرین باشه شون دفت لندن و هم در باز کردن ها باشا ایجارنها لوی داره روشاوی جیانی چیه چاوایه چه پیدیوین وهنن ولی روشی جهانی تدی هجمارک پر مزن کت قامشلی يعني وقت دبستان لبنان تيدا زحمتي هيا يعني كيموسه هنا يلي خدمي دا يعني كهرباء او بلديات حر وداك زحمتي سي عائله دا غرفو كده حرسه مالبات حسر مالبات دا غرفو كده جيان ده يعني ما از وقت مالبات ام دا عائله غرفو كده ام حشت كاسنا غرفه شو كده غرفه شو غرفه ميد دبستان يعني زحمتي دميدو شي واما وقت اوليكاري خير خواستين يعني يك جارا خير خواستين اوليكاري دبن اما يعني هنن اوليكاري انتيري دكنج بوكو يك يعني وقت بي بيجي دبارة يعني حدك يك خورن التني يك تشك معلبات يعني وقت خير خاص يعني نا وقت منظمات وقت حركات كس او نبي كيمن يعني كيمن اما منظمات دهنو تاني احصاء دقرن اما وقت قدمودن ان روسي تشنوتي قدمودن اما فقط مؤسسه درمان نخوشي مثلا او چاوات كنون اگر قدم اما واقع عياداتين ناناتين يعني اما هيفي سور كرديوت منظمان دن هاتن اما واقع درماني تي خواستن و نخوشي چرا سرک اما فقط نخوشی سبک وقت سرما در تشتیانه پیشتیانه
اما معاقين نخوشی گران چاره سر نادن نخوشی لی او چاوا دکن اگر یه نخوشی وان گران هبن چاوا خود درمان دکن چاوا یعنی چاره سر یعنی بزشتی ورد گیرن یعنی علاج وان چاوا دبی والله علاج وانا سكني يعني علاجي وانا به اما فقط تشتري الجوار جبالي هي بيع علاج دبون يعني داوي دبي يعني جوان نامينه اما وقت خواسته كم شيء دغازن دبي بود تشتغل نخوشن سرطان مثلا لا هون سرطان تنا شاكر ضغط شحومات شلل دماغي معاقين روشوان جي جالك زحمة زحمات تدريج يعني حتى يلي موضوع هذا تشكي كامل بيدروجنا مش موضوع قطن ها أنا تنا يا ماسو تنا على أساس ما شاوات برازن الهوا جي جالك سارة وقت صار هيك جواب زغستانة كان اشتا زارود دمال دانه ودنا باتايو دا خازن واتشن خاصتي واتشن جبوك هنجار كدن وگرن سر جوهوارن خوا بيوسته چه واركرن چه دا خازن وهنن يعني دخازي ما حركس خواستك حمي قال سوريا تبوي يعني سلامتيك شي ببي حركس فقر با اتفاقا بردوام ببي وگره که چاوا هم خازن وقت خلق عفريني وقري كي برومات وقري كي هم دخازن روها بحزار شهيد وطن داين هم دخازن رومات خو بإدارة خو بوقت إدارة ذاتية هم وقرن عفريني يعني هم هاجر كاس دار عفريني أما عفرين نسل بخير عفرين هين تي هنا تجيت يعني هم نكن هان مال يعني سجل مال يعني مال مدر ده لا كبر ملك ها تيدان يعني مالي تدب خانه هنا تشتد مالي تدب أري يعني حل السر شو أساسي فقر ملك ما ندر ما مال ما ندر ما زيتونة تجي هنا العفريني أري هن يعني ماجي براي ماجي چند دارن تهنن که دستدانی سرهم بخواد تشتكي جي دقرن حي سولنا ما تشجي ناقرتي هو تو برهم نقرتي ناقرتي وكاس الورتنا كاس ما جقنتنا يعني ايش عارفين تنا ولكن براي ما من الحلب يعني هم لبرنا يعني که دستدانی سر يعني في دويه بلكن براي ما تشوي كارم مولخه حتى تيجي اسفنجي داري خبرن ور فتلي هون تشتوي دزيش دزين. چتد دزن او چتد و زارو كمال باطن يعني جيرانه ما بيد حوشه دوبين حسب صار حوشه دارين كتر حوشه جيرانه در كتر يعني برويجم دبين يعني نقنا فقري عفرين سلامتي زحمات حتى كوچتا در نكبن هوج نكارن بگرن سردارن خوا سرمالن خوا اكيد انا مرجد بيان فقرن ام ضمان دولي بعد قرن يعني هرو كاس فراستني ما بك وقت ضمان الدولي وري تشكرن قال هيزن خواهم دخازن قال بگرن هيزن قال آسایش آسایش ما يعني هرو فراستني ما وري كان يعني دمي هم شنو هم لكن باوري آبان چتا باوري ما نابه بيتنا تقول لك قلنا كي جنب فرق نينه راس. يعني يعني محكمة وتشنين العفريني تشتينا دتا راح حق قوزه نادم باش قالك سپاس دکن و اما انشالله تب هبدورا جارك يدن بگرن عفرینه ناوا خانین خواه ناوا مال خواه ناوا دارن خواه زیتونه گلکی خوش و گش و گلکی پیروس سر آخا خواه انشالله دوی بیرو باوریه دانه عقب البقره يعني بيشتي حي صاله كوجبري شابه امات انت راقيش راقي امات جعفرين ابدل كتن يعني زور نقل چهره پنجم کوچبر دبن يعني ارتق انسان طاقت نمو يعني انسان معناه نمو يعني زاروكت ما حياته وشوتين دبستان لكي سوا داره حياته مستقبل زاروكو جي هات شوتاندن يعني هر سال دفتره كان كوجي چدبه و تهجير چدبه يعني ولاتي خدايا تشش هفت نقله کوچبر دبن هم جدبين يعني هم باندكن منظمات حقوق الدولية دولة التحالف يعني شورى سريكة حمي قليل سوريا ربي بين هر كس بفتل آقاقا يعني هون عفرين دا جيمانه هاو جي بفتلن وارد خا وام جي بفتلن وارد خا وام هاي فيها ماجي هاي ام بفتلن بقرك بالرومات بالرومات وب السويشي خرام بقرن عفرين بله قالك سپاس زور سپاس ما مهر بيجي امي بقر صح
بله تماشاوان هیجان هاجی مامکی می دن لگلمه و جیجمرا بحثا سرپیهاتی خوین کوچبریه که راستی چه زحمتی آنتن و چه داخازن وان هنن بله مامود تو بخیر هاتی همه کرم بکمه لتا جهدار بکن توی چه بجه و راستی چه زحمتی لقند خابين بري درك من عفرين وشعبائي ام لقند خابين ني عطلا نيفي شالبي نيفي شالبي بري بربي حفته ضد بالا فر هات سرما حفته هوا جويه بي هات سرما المخص وقاطر مخص بالمقابل ونفس قاطع بعد الشيخ مسعود الشفيع ديال الحافظ بدانو كان بمؤامره هاوشي بمؤامره داود هاوشي ولا مؤامره داود عم جبل الاحلام رباطن عم الكشين كاتشو زوريكي بيجيك نزار دمر ديزان برداري زيتوني چهارصد باتون صدق سر چون خدا شو داتم جنازه ظلمك زور پر زحمته ارشي دنيا کی سر مدهات نقولای ما تارك حر لبانه بفره دار برتنا به دنیا کی تشمنه خوابه ما چپ کو ملاد و تيرو كداره و تيرو ريو خنمين اكه مستقبلي كده توقعات كده اكه راس بدك فاجئ ملك ريو ختنا هرو دنيا كل موت يهبدا ولا ام سركتنجي مره او فرمازنا لا سمح الله ام بسرج نكت نعيب وناقص ده همر دنيا يجيو خير دنيا الجيل موت يهبدا وان شاء الله يعمل سركب اما بسر بكفن يعني باوريا تبسر كفتن قالك باوري بسر كفتنا وأز فرب إشاكي بملاتي هذا حزم وحتى إلى همبر ما شار دكان ودار دكان دخوازن بمرة تنسيق تشكن دخوازن وان ذاك دغرب بكن بمرة أكي كأول كوري برو لقي بكم لور أكي قابي مفاضة باقي قابي مفاضة جمع هيا عم فيرنا أمي يخويني شيدي وان احترام كان هو يخويني شيدي مع احترامكم فأخبر ما صلى الله عليه وسلم بدين مقرتي قو يا أيها الإخوة المؤمنون إذا انتصرتم بالمعركة انتصارا كاملا وشاملا قال لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة عجوزا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقه ولا تذبحوا شاطئ إلا بالحق والقرآن الذي قد أنزل من عند الله سبحانه وتعالى. حتى بيغمبركو واعتقوا لا فرق بين العربي والعجمي بالعمل التنفيذي. شقص مكوناتها هي حقيقية هي. وشقة أديان هذه جزء تماما. عم تفرقوا نكني او جو هنا تربيه وحرب كروا باخر مالي خلقت هران ماكن لا او مالي ما تعال عندكم دجمن نوميسي ما محفظك عم يدوميسي نوميسي دجمن محفظك دجمن تربيه شيدي ما محفظك عم تربيه شيدي محفظك شاري اكبر البلي كوري برقم مرب كملوا عم ما نوكل عم بخاف ياخذنا حتى نقول رجي بس وشاف حتى قرصني عم خذهم بياك به كرد خازن اشتي بيك وفوجي مازو عم يجيب لي راح جبله وكك باصو جبله بله وايه جرى طلبان اللي جبله حمو كرد تخازي حمو كرد بياك بشك حتى ابخل ميدك بالمي ديمقراطي ندي ديمقراطي بقى بينكم بله قوك يا بدا الريبه باري سر كعبه بخوبم ابخوبم جوا كي هفد روغرم قدر ريبه برم قبل كعب جوا كي نغرم قبل كرد ديمقراطي حفر لاخيه فوقع فيه كرد خازن لجل حمو بيك هاتين دن باشتي بيجين سر داخل نا خازن خنورا رجان باشه تقول تو اجمرا سترانك يجي ببيجي سر عفريني كلامك وكو عفريني دبيجي كلام كرم اللحنا بيمان يدبي ليكم من كبي اللحنا شهيد بيان بيمان شهيد وين اللحنا شرع فينا كم بله لمن ورن شرع فينا خوبنا شكالو بيرادا جكاشو زروكو دور بكبي خلو بيني ملا بشوت غلا خوينا سوري كالو بيني ماو لالا زروكي ماو جان شين خوينا سورا جانو جسد گند دري منا عنبر ياسميني هرو قربانا ما تشكي خاشو بلند شقا شو بشرو أصحابه پیغمبر هنه جگی چیک چطور افضل تره لا قربانا ما واقعی شوق کرد لا رانیا خود دیه دنیا پفدا جنت الفرد و قربانه مرا خوش مسکینه وقتی اماتن عفرینه حفته دتیاره سبر بفراس مرا دگرین عمل کاشه مرا خاله لالا سبر دورا چای جبل الحمه خستن ما باله قاضدا کذا ما بشوته اگه کدر
لا لا جاي بغكتشي ما وكيفنا زوروكي ما وكيفنا تنظر نظر دبي نو 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 تنا أبا تنا دبي خوشكو تنا دبي برو تنا لمن أورتو عملك لا مريم مرد بريدا بينا قربانة مايو عملك مريم خروكي أم هات شابوي أم هات شابوي من لا مقو مرك مهبة ذناب كشو زوري ما دوبي كشو زوري مايو كي لا ملايكي ربي العالمين كل كي كل كوبكو سنين نرجع والله تمنى لمن عفرينا من شباب من شيخ مسعود من اشرف ما لا والله تمني كردستان لمن مرك ما به من نفكات زورك ما دوبه كولو بير ما دوبه لو بله تماشاوانین هجاج دما کو اف پیلا کوچبری دست پیکریه گلک دستگه و سازین کردستانی جی آلیکارین به همپا پیشکش کرنه یک جوان سازیان جی دستگه خیرخازی یا بارزانی کویا راست وان جی گلک کامیونین آلیکاریه یان جی گلک پیدیوی پیشکشی خلکین مکرنن ها امه لگل یک جه خباتکارین اوید دستگه بخوان نقاش بکن بریس احمد گلک بخیر هاتی بریس سپاس تکیم جبوه در فته اون چه کاری دکن ها ام هنکیل سرکار و خباتین ور رواسن و چه قاس کامیونین آلیکاری حتی انها بو خلک می کوچبر پیشکش کرنه سپاس بو روجاوا و سپاس بو همو او کانالی راگیاندنی ایکو گرنگی و کارو چالاکی دزگاه خیرخوازی بارزانی دان و نبتنی دزگاه خیرخوازی بارزانی گلک سازی دیجی کو هاتن آریکاریا خلک می روجاوا کرن هر جروجای که دجی لسر راسپاردا جناب سروک بارزانی دزگاه خیرخوازی بارزانی هاتا ناف روجاوای کردستانی به تیمکی مزن هات زیده 140-150 کس به وی کاروانی را هاتن بجماره که مزن تریلا هاتن 140-150 خباتکار بله خباتکار بون جبلی وان او آریکاری کو معنا حتی وکو وی روجه زیده تر 306 تریلا یه آریکاری گهشنا روجاوای کردستانی زیادتر 306 تریلا آلیکاری چل خود گرن وان آلیکاریین کون پیشکشی خلک مین کوچ بردتن تایبتی جین عفرینه بله اما دست ویب کن کما کلوپله ای خوارنه ام بجنی کلوپله خوراکی کلوپله خوراکی پیک هاتیج ثبتکا خوارنه هشکا کو 20 کیلوه همو پیدوی روزانه ای خوارنه تدهنه جبلی ویجی شیر زاروکا هبوا جبلی ویجی هندک پیدوی زاروکا وکو بسکوتا بون کیکا بون هندک بابتی دی خوارنی ای زاروکا کو بوتی مارکرنا زاروکا بله بو ما گرگ گرنگ بو وقتی ام سردانا جه کی بکن جبلی او کسی کو بعمر مازنن زاروک جی ام دلیوان خوش بکن زیده ویجی ما کلوپله نخوراکی نخوارنه هنه کوپیک ده ثباتا که ام بجنه ده ثباتا تندرستیه کو کلوپله پاکش کرنه تدانه جبو پاکش کرنه کسایتی پیدوی جنات تدانه پیدوی زاروکات تدانه جبلی ویجی ما پروژه کتایبت چه کریه کو خوارنه گرم خوارنا گرم ام روزانه خارنجیون پیشکشت خوارنا گرم ام دو جارا پیشکشت کن جاره کی نیفروا و جاره کی ایواریا ل قامشلو لعمود و دربیسی و لدیرکی و گرکی لگیوا روزانه نزیکی از
لقامشلو تاني زیدەی 3000 ژەمێ خواردنێ تێنە پێشکەشکردن و خواردنا گەرمە ژبلی وان سەبەتێک و ئەم پێشکەشکی خەڵکی خواتکەن زێدەی وێژی مە تیمێکی پزیشکی هەیە تیمێکی تەندروستی هەیە زۆر گرینگە تیمی پزیشکی ئەو چه خزمەتان پێشکەش دەکەن ئەوێ تیمە پزیشکی تەندروستی تیمامە پێک هاتیە هەشت ئەمبولانسە و ئەم بێژنێدا مۆبایل کلینیک و نەخۆشخانەی گەڕۆکن تیمامەژی نێزیکی 16 کەسن و پسپۆرن هەم پزیشکن و هەمژی ئاریکارن بوارە هەمشیرە ینی پەرستیار ڕۆژانە ئەوژی سەردانە کۆچبەراتکن و چێکێ پزیشکی بۆوانکن ئەگەر پێدویەک هەبوو دەرمانە ددن نەشتەرگەری و ئەو تشتێ دنجیش بوو نەشتەرگەری مە پرۆژەیەک هەبوو مە پرۆژەیەک مە بیرۆکەیەک هەبوو گۆ ئەم پرۆژەیەکی وسا ئەم جێبەجێ بکەن ئەم نەهات گفتوگوۆیە دەنێت گەر دەستا تەندروستیە و دگەل هەندێک پزیشک و نەخۆشخانەی مێ ئێ نافخۆ و ئەم کار بن نەشتەرگەریاژی ئەم چێ بکەن جوان کەسێک و پێدویاوانە یا بلەس پێ هەبی باشە ئەم گەلێکی سپاسکن بوو تە برێز ئەحمەد عەبدوو سپاس بوو بێ دەرفەتێ و یەک بەیەک دەستێوە هەموو کەسێن و دبەروی ئیشیدا کار دەکەن هەموو خەبەتکارن دەستێوە ساڵماندوو نەبن سپاس ji بۆ وەکو ون ئاریکاریامەتکەن زۆر سپاس ئەرکێمەیە بێک و من هەر كلامك ببيجا عن كلامك بخدستي خو كلامك ببيجا ببيجا كلام من رابر وزاكو بلندا ولاتي ما كردا سر هلدانه قال لي كردستاني متوازد به خلكي كردو شربانجي روزانا ما ليخن بران وليخن على صر بلندا كردستان آزاد خاص ورندا خاص ورندا وساب البرينا حزار سران خينا البرسور ويا كردستان رابن متانا ويا قبوياك رياضة دي قليلاتي يا هي لي خمران ولي خن على صور بلنده كردستان آزاد خاص ورندا خاص ورندا او جرا چاپکی گلی خن گلک سپاس کانا بیتا چی بو؟ محمد تو چند سالی؟ تو 10 سالی تو صف چنده تو چه دبستانی؟ تو آنها تو صف چنده صف 4 یا صف 3 باشه گلک سپاس محمد تو هر هدی دما کو تمزن ببی تو دخوازی ببی چه؟ تو دخوازی ببی دکتر یا پارێزەر یان مامۆستا دخوازی ببی چه؟ شەربان دخوازی ببی شەربان گەلێکی سپاس تو هەر هەبی بله تماشاوانین هیجا خلک ما عفرینه اف 8 سال بونه ج آخا عفرینه دور دجینو اف سر چند جار بونه جی کوچبر و در به درد بن وان زاروکان دبکو پرانی وان عفرین ندیت بن لی او لجم دایکو باوین خواه لبر دستانه و سرپیهاتین عفرین خواهی بونه دا خاز و خاستکین وان زاروکان و همو خلکین مین جیچیای کرمنج اوکو بکاربن به شیوهی که اولو برومت وگرن سر خاکا خواه و دست بر روپلک نو یا جیانک برومت لسر خاکا قدیم یا باو کالین خوابتن بله تماشاوارین هیجا سپاس که هون لگل مبون هر سرفراز و سربرز بجین